Mamedi motle wa tshebeletso le sedi le wena mmuhi mo lapeng ka jeno re etetse dikantorong tsa lefapha la thuto sebakeng sena sa Fidel Castro mo re tlo kopana le lefapha la rona la thuto nna ka lebitso ke Matshogo Mahloko ke tlo fa tlhakisetso e ikgethang re kgweding ya batjha selemong sena sa 2025 kgwedi ke ya Phupjane re hopola dilemo tse fetileng tse ngata selemong sa 1976 ha baithuti ba ne ba hwantela mebileng e le ha ba ipelaetsa ka thuto yo ba neng ba ifumana ka nako eo tsena tsohle ne di etsahala mane Soweto Gauteng province ka jeno re tlo buisana le baokamedi ba lefapha la thuto re ke re tlo utlwa haholwanyane mo mamedi e motle ka katleho le phihlello e fihlellwang ke lefapha lena ha re tla sephethong sa grade 12 ke honna le wena ke go tlo ikgoelela tse molemo tshebeletsong ena ya hao ya mantlha le Sedi FM ha re kene ka hare mo aho re tlo tseba haholwanyane ka jeno re bua ka katleho ya province ya Freistata ka mokgwa o ba ntseng ba tswela pele ba etsa meka le mehlolo tshebetsong ya bona jwalo ka lefapha la thuto ka jeno ke na le letona la thuto province ya Freistata ke bua ka mme Dr. Julia Mabuya le kae doctor re telle ka ntate ke a phela ebile ke thabetse haholo o bua le wena re shebane sefahlelo le sefahlelo ke a leboha o leboha nna ke be ke lebohele ba mamedi ba hao le ba bui hohle mo ba leng teng Doctor ke a leboha Doctor ka selemo sa 1976 ke a tshepa ono so le ausia senga le moholo ka hlalosetsa gona e ne le selemo se jwang seo ntate Mahloko selemo sa 1976 se ne se susumeditswe ke dintho tse ngata wa tseba hore ka nako eo na re santsana re le ka tlasa mmuso wa apartheid me dintho ne di le ngata haholo ha o tluwa tabeng tsa thuto mmuso wa apartheid o sebetsa thuto jwale ka tool e ba e sebedisang hore ba tle ba re hatelle ho ya pele o ka bona ka tsela eo ba neng ba etsa hore thuto ya rona haholo ya batho ba batsho ebe thuto e boleng bo tlase curriculum ya rona ha o no e sheba o no ka nahana hore ke curriculum e hantle empa ne re na le ntho e re bitsang ka hore ke a hidden curriculum ene re fa di messages tse ding tse re bolelang hore lona le etseditswe mesebetsi ya matsoho lona ha la etsetswa ho etsa bo mathematics lona le etseditswe hore le nne le be ka tlase ho makgowa in everything that you do that was the hidden curriculum empa di messages tsa zona ne di le very loud the other big thing ka nako ya apartheid ne le yona ntwa hore ha ke re wa tseba hore re na le departments tsa education ke gola they were about 18 and le tsona di ile hore ke tsa merabe e fapaneng onona le department ne shebane le bana ba makgowa department ne shebane le batho ba batsho department ne shebane le ma India jwalo empa wa bohlokwa haholo ene le those ho se lekane ho ene hle le lona leano la apartheid ho thuto ya rona e ska lekana ho hang o ka sheba le ka mogho dikolo tsa rona ne di fundwa ka teng ka nako eo ngwana wa motho a motsho ka bo 1980 I think there was a research entsweng ke South African Institute of Race Relations ene bontsha ha ngwana le mong wa lekgowa ana fundwa ka about 1200 and something wa motho e motsho ke kgola ona fundwa ka 140 something rands so ka bona those disparities they were quite glaring but also not only that the environment ka bo yona enentse sa lekalekana because obviously if funding is lekane the resource le tsona ha di no lekana bana ba rona ba ne ba sna di kolo mo ba rutelwang teng ba bang wa tseba ntate Mahloko hore ba ne ba kenela ka tlasa difate jwalo hona le overcrowding all those things ke tsona tse ile tsa etsa hore amongst others
ho be le these uprisings tsa Soweto empaneng haholo at the center ya the uprisings tsa Sesotho tsa 1976. I remember very well, I was doing JC ka nako eo, and we were forced hore re sebedise Afrikaans as a medium of instruction, and ke yona ntho e ka ba e laba sehlohlolong sa hore ka 1976 baithuti ba eme ka maoto ba re tjhe jwale ho so ho lekane ka kgatello ena e re leng ka tlasa yona, mme ntho e kgolo ba ne ba lwanela yona taba ya language of teaching and learning. So medium of instruction, obviously ka nako eo high school in English, mara jwale ha e se changela ho Afrikaans being Afrikaans ebile e le the language of the oppressor, then ya etsa hore dintho kaofela di senyehe. So that was what sparked the uprisings 1976, and I ka ba fela mo Soweto le hohle mona ile ya ba le susumetso e kgolo, even le ka dilemo tse hlahlamang ya ba jwale ho hang education e ba forced hore re change, re transform. When they see you, young South Africans, they see the future. They see engineers, they see teachers, they see leadership, they see doctors, and they see hard-committed South Africans of Free State origin. Because indeed, you are simply the best young people of the Free State. Kajeno lefapha la rona la thuto provinceng ya Freistata ke eng e ikgethang eo ba etsetsang baithuti ka kakaretso? Ntate ke sa re ho fihlela hona jwale se re entse tse ngata jwale ka lefapha la thuto. Mmuso wa rona wa democracy nkatsho o tlile le maano a mangata a ileng hore re leka ka hohle hore re dismantle the culture and systems tsa apartheid. Jwale hara tsona o tla hlokomela hore rona as education ntho e kgolo ya rona e laba taba hore re etse hore education ya rona e be accessible, e be affordable, e be of good quality. Ha o sheba dintlha tse ke buileng ka tsona, access, issue ya affordability, issue ya quality, kaofela ke di principles, amongst the principles are what we call social justice, hore re kgone ho redressa all the injustices of the past and inequalities tse tsamayang le ho. Jwale rona mo ha re a fapana le other provinces, re ntse re etsa ntho tsane tsa hore re tlameile hore re ikamahanye le those principles tse se ke buile ka tsona. Jwale ka hara Freistata re lekile ka hohle hore re expand access to education by making sure hore re aha dikolo tse tla lekana bana ba rona, whether ke bana ba mapolasing kapa ke bana ba di rural areas kapa ke bana ba di township. Ka sheko ha o so ka sheba ka hara Free State o tla hlokomela hore re na le dikolo, ha ona toropo e senang high school. In fact, ke kgola ha ona toropo e senang more than one high school, to put it correctly. Ha o go bapisa le nako tsane ntate Mahloko, ka nako tsa rona di high school ne di le kwana di Bantustenseng. Re le ra tlameha hore re tloe mahabo rona mona re tsamaye re lo kena boqwaqwa ba bang ba kena bothabantsho jwalo bane that was by design ya the apartheid system. Bane ba entse hore re felle kae fela boholo ba batho ba khale o tla hlokomela ba feletse ho standard 6, ba bang ba le ba fella ho JC simply because dikolo ne di le siyo. Ka ho re le ra hlokomela hore rona Freistata mona re etsa hore bana ba ske ba sokola, how to the doors of learning and culture shall be opened. Ka nnete dikolo di beteng, so dikolo di teng tate Matsogo, re aile dikolo, re aile di holo dikolo ntseo ebile re hlokometse le hore hona le bo nutrition center mo bana ba se ba fepelwa teng jwalo. Re hlokometse le hore
dikolong tsa rona le haeba ha re soka re kgona ho di finyella kaofela re entse dintho tse ne di le dikolong tsa makgowa di le siyo tse ka reng dibaka tsa dipapadi jwalo jwalo. So o ka bona hore ho batla ho changeile jwale. Ke Tshwarelo Malakwane, ke hloya lefapha la thuto Freistata. Mosebetsi wa ka haholo o tla o fumana hobane ke accounting officer. O tla o fumana haholo molaong o re o bitsang Public Finance Management Act kapa PFMA ke section 38 ya yona. E tla o bolella hore na ho lebelletsweng ho tswa motho a tshwanang le nna e leng accounting officer. Empa ha ke tla ho tsamaiso ka o tloloha ke tla bua ka ntlha tse tharo tse leng tsona ha kalokalo tse leng hore mosebetsi wa ka tobane le tsona. O tla fumana ke tla bua ka ntwa performance management. Lefapha nna le meralo lona le bona fela grade 12 e hlaha. Grade 12 ke e meng ya meralo e leng ra etsa lefapheng hobane batho ba re tseba ka grade 12 ha ba tsebe botle bo bongata ba re boisang ka ga lefapha. Hona le ntho tse ke tla re ke di sector targets tse re nang le tsona tse leng gore ke tsona tse re shebang hore na tshebetso ya rona e jwang. So o tla o fumana le hore ntho tsona le bo di strategic plan le bo di APP ke tsona tse tshwereng mmoko wa mosebetsi o leng ke a o etsa ka ga lefapha. Ntho re bitsa performance management ko etsa modinete ba re meralo le maikemisetso ohle a re nang le ona a phethahala. Ya bobedi ke o tsamaisa ditjhelete tsa lefapha hantle. O tla elellwa hore re na le mathata re lefapha. Boholo ba tjhelete ya rona boya ntho e re bitsang compensation of employees. Batho ba ha ba bona ditekanyetso ba re yo lefapha le nna le tjhelete ngata tjhe boholo ba yona ho feta 87% ya tjhelete re fumanang ya ho patala di salary tsa matitjhere le batho ba sebetsang lefapheng lena hobane ke tla re ka sekgowa wa a people heavy department o tshwana le lefapha la health. Re etsa bonnete ba hore tjhelete ya mmuso e tsamaiswa hantle empa re bile le mathata a hore budget ya rona ha e fitiswe e le hore e funda the whole of compensation budget. Jwale re bakela mathata ho ya pele empa o tla tseba hore ho tsamaisa lefapha lena ho thata empa le montse supileng di latellana ntse re thola unqualified audit outcome. Ho bolelang hore mathateng a re nang le ona tsamaiso ya ditjhelete re batsi haholo le moifo wa ka ntse re teletswe pele ke MEC. Ebe re na le ntho re bitsang ho latella melao like compliance to laws and regulations. Ho etsa bonnete ba hore re latela melao re iketsetse ka ho rata re tswa out on the tender ho latela section 217 of the constitution. O tla bona go boholo ba rona re ipabotse ka bogabane ke ka ho auditor general a sheba dibuka tsa rona a re di tsamaise ka bo batsi ke pekere ka bo khetse ke bo keneletse empa motho a ke ba ipulele a kere jalo ka tsamaya wa sheba dibuka tse tsa rona di tla o bolella ka mokgwa re sebeditseng ka teng empa tla elellwa hore ka mokgwa re beuweng ka teng batho be leng hore ba ikarabella ho nna lefapheng kaofela ba ka ba 33,000 lefapha le leholo ka ho fetisisa di a tjho ngwane moholo le mathata a rona le kana le bongata ba rona ka lebitso ke Tsatsi Montsho ke chief director ya curriculum in the province ke ikarabela in all the subjects, resources, teacher development, as well as being charge of the ECD. From birth up until about 5-6 years. Bikarabelo baka bo qala ka hara head office mona. Bo dikolong kaofela ka hara province. Ka mantswe a mangwana e nngwe le mong ho tloa di-creation mane. Fihlela go grade 12. Ke bikarabelo baka bo. Matitjhere kaofela a di-ECD hore ba kwetle hantle le bona ke bikarabelo baka ba tshela kaofela. How much the principal? For them to be ready, it's my co-responsibility. Yes. Ere ke botse potso e nngwe ya bobedi ke ena ke meralo e feng e nepahetseng e etsang hore re fane ka thuto e nang le boleng ka hara province ya Freistata? Ntate Mahloko ya pele rona re itse thuto e tlameile e kwelise bana ho ikemela ke mmono wa rona o jwale
ho fana ka thuto ya boleng di thusa thuto jwale ka matitjhere ba tlamehile ba be hlwahlwa ebe ditsebi tsa di subject tsa bona. Ya bobedi o tlamehile o fane ka di thusa thuto jwale ka dibuka ka nako. Ya boraro o etsa bonnete ba hore bana ba re ba rutang ha mmoho le matitjhere re a ba hlwela ka kotara le kotara na ba sebetsa jwang. Ho etsa bonnete ba hore re bapisa boleng ba thuto ha mmoho le support re fanang ka yona. But now are we going where we want to go? Thuto ya boleng e qala pele ha o beha di target no. Re batla re fihlelle this particular pass percentage. Dipehelo tseo. Ntate. Promising ya qala pele ka ba dipehelo di subject. Tamile subject if manda bukae. In terms ya pass rate, in terms ya average pass. Jwale ha re di beile mo ha selemo se qala re qala ka ho kodisa matitjhere. We call them the start up and go workshops. Mo matitjhere kaofela a province in all the subjects re ba fa moralo wa selemo kaofela. Ba tlo etsa eng di workshop tsa bona, their resources, the target, when are we meeting with them. Ho etsa bonnete ba hore ha ba qala ka tshebetso ha ona di clashes in terms of agreed upon deliverance. Ha se fela ho Ntate Matjhogo. Re entse le hore bana ba rona ba pass ha ba le dikolong. Ke a kgola wa e bona performance ya rona hore ke performance e leng hore hona jwale we are standing at 91%. So ho bolela hore out of every 10 kids ba tswang high school ya rona at least 9 ya bona e pasitse. So re hlokomela hape le hore it's not only that le issue ya quality ya education. Ke nnete re soka re fihlela mo re batlang ho ba teng Ntate Matjhogo empa ne o tla hlokomela ka ga Free State hangata ha re sheba taba ya quality ya education re sheba hore na ke bana ba bakae ba ileng hore ba thotse di bachelors ba lekana le nna ba tseba hore ka nako tsa rona re ne re bitsa ka hore ke o sa hopola Ntate hore e tla o kenya varsity entrance ne bitswa exemption Ntate wa bona la motho wa khale Ntate Mahloko exemption jwale bana ba tholang exemption ka hara province ya rona hona jwale they are standing at 48%. So re mane mo re tla re half ya bona jwale at least e thola exemption. Ntle le mo Ntate Matjhogo a ke tsebe ka ba we hore re le tsholo le leholo la hore focus ya rona e be more on primary education. Re hlokometse hore mathata a re nang le ona ha se re le hodimo mane ho bo grade 12 ena e mang le mang a buang ka everyone is so obsessed ke grade 12 it's so worrying. So what we are trying to do is to say the challenges tse re nang le tsona they are systemic. Now if they are systemic it means to fix them we also have to have those approaches sailing the whole system. So what we have done consciously so we have taken a posture as this Department of Education, the Free State Department of Education, we are going to center primary education. We are putting it at the center. So kinale summit that is going on where we have brought in principals, educators at the primary schools, including some people by the high schools, because we also want to learn from them. And then onalidi researchers, you've got university, academia that is there as well. So what we are trying to do, how do we begin now to center primary, to make it, the most important component of the schooling system. And re bone rona re improve jwang especially performance ya bana ba rona around mathematics, around languages, around numeracy and literacy obviously.
Also not forgetting the ECD component, because Leona, it is equally important. Hona jwale tjenana ke kgola o tla o rena le leano le leng re Freestata e itlhomme pele ka lona. Afrika Borwa kaofela ya mother tongue based bilingual education. Ho la etswa ntho ke tla re ke pilot Eastern Cape. E re bontshitse hore ha o rutwa ka puo ya hao, puo ya letswele. Ha ona letho le tla o phepetsa. Ngwana a hlahang a buang Afrikaans, a rutwa maths ka Afrikaans, a rutwa physics ka Afrikaans, wa no tlo khona ho pasa bana puo a separela. Jale o fumana boholo ba bana ba runa ba rutwa ka puo e sa ba sa e buing le hae. Ho dima yona taba e ho etsa bonnete ba re fa bana monyetla o e ntse tsamaela letong le la hore we are trying to decolonize education. So lefapha la rona hape ka tlo le sheba ntho tsa infrastructure. Ha re fihla mona ka 2017 lefapha le la hlahelwa ke tjhelete kana ka 90 million ya infrastructure fihla ka ho se sebetse hantle, ya fihla ya fuwa KwaZulu Natal. Ya ba ka moramo wa re kena re tsa bonnete ba hore re sebetsa ka hohle hore tjhelete e re fuweng re sebedise ho latela ka mokgotsantse re sebedise ka teng. Ya ba ho tloa ka 2018 o fihlela hona jwale tjenana selemo le selemo re fuwa tjhelete ho thweng ke incentive allocation. Incentive allocation eno se re fumane tjhelete kana ka $500 million entse re fumana selemo le selemo ka tshebetso e ntle ntse re etsa. Selemo se fitileng re ne re le ka pele ho di province tsena kaofela ka expenditure ya infrastructure. Ra qetela re fuwe extra 50 million enkwe Limpopo. Go bolella ka dintho tse ka reng fela di hlahile di nyenyane. Empa o ka tlo sheba kaofela rona re na le program hape re bitsang second chance. Ke bana ba sa sebetsang hantle ha o ngolwa lengolo la matric, ba bang ha ngola di subject kaofela. Program is the best in the country. Ke bua le wena tjenana le minister o natla a etsa ile yona a benchmark for the whole country. The finishing schools are the best in this country. Ha ka tlo sheba hape re thola di gao ha o tloa ntho e le gore ke National School Nutrition Program. Bana ba rona ke bana ba sa itekanelang. Lefapha la rona hangata ditekanyetso tsa rona di shebile bana ba quintile 1 to 3 kapa dikolo tse re reng tso sa patallweng ho tsona tse reng ke di no fee schools. Those no fee schools 10 years ago ne le tsona tse leng hore le ka grade 12 ne di performa hampe. Meralo di strategy tse re bileng le tsona di re bolella hore ka jeko lena 76% ya di results tsa rona Free State di tshetleile baneng bao. Hona jwale tjenana ha o ya locationing ha ona sekolo se leng hore ka kena ho sona o sena tshepo ya hore ngwana wa ke ya pasa. Nka o bontsha dikolo tse tshwanang le Borantsane, Mohaladitwe tse locationing melong ho thata ngwana mme. Empa bana ba teng ba kgona ho fa 100% pass rate, ba fa 95% bachelor rate. Re sebeditse ka mokgwa o etsa bonnete ba re batho kaofela ba shebile nqa ile nngwe. Ho thata o ifumana ntho eo hore kaofela re bua ntho e tshwanang. Hobane re le batho ha re tshwane, modimo ha re etsa re tshwane. Empa ka strategy and thought management ha o kgona ho tseba hore batho ha ba shebile ntlha ile nngwe, this is our targeted outcomes. Batho kaofela ba di sheba. Lona le nahana hore mohlomong re qotisana le hlokwa re mo ngwana mme. Rona re na le di plan tse re reng ke di targets. Shebile di targets tsa rona ke tsona tse re di lelekisang. Ntumelle momamedi motle ke amohele mme Dimakatsong Tshala. Mme dumela hle. Wena ntate Mahlo. Ke a phela o phetse hantle. Ra phela ngwane selona le jwa. Ke phetse ha monate tshele le bya leyo a go re bolelle mme Dimakatsong Tshala ke a tseba go mosuehlo wa sekolo sefeng ho kae le teng. Mme Dimakatsong Tshala ke mosuehlo wa sekolo sa Solberg, lebitso la sekolo ke Thuto Kelesedi Technical High School, Fezile Dabi Education District. Re qadile re le sekolo from 2019 ke qala ho fitla sekolong seo. Ke sekolo se setjha hantle Thuto Kelesedi. Se qadile 2019 ka grade 8. And because ne ke tswa sekolong se seholo haholo e leng ke tsetseng hona motseng wa Zamdela, ke
ke ile ka elellwa hore hangata re be focus ya rona mane ha grade 12 and e baka pressure e ngata ho matitjhere le lefapha la thuto hobane jwale bana ha re sa ba qala hantle tloa tlase kwana bo grade 8 then re tlameha re kwale dikepe tse batlang di ngata haholo. So vision ya ka is the principal ene le hore ke qale sekolo se leng hore ho tloa grade 8 re tsa bonete ba hore bana ra ba prepare hore ha ba fitla grade 12 re se ke ra kgona hore re be le pressure e ngata tlemileng re kenye jwalo ka ke nentse ke etsa dikolong tse ding. So ntho ya pele re leng ra etsa he re le sekolo ka 2019 ke hore re ile ga dula fatshe re le SGB ga dula fatshe re le management wa sekolo le matitjhere ga lekola bana be re na le bona bana ka selemo seo re qadile sekolo ka bana ba ngata haholo bana ba le 483 di class ka go fela ha be ko polantle di le 13 go thata haholo qala ka sekolo se sokolane ka di resource ka bana ba bangata jwalo and ene le bana ba tswang dikolong tse ding hore fela sekolo sana se kgonwe hore se ka qala. So o ka inahana la fela hore ne le bana ba sokolang jwang dithuto ba feila haholo. So ga qala ga etsa body baseline assessment mo re ba fang ditlhahlobo ho bona hore ba hokae ka dithuto tsa bona. So ha re elellwa hore ba morao haholo bana ke hopola thutong e ke ratang haholo e leng ya dipalo hono pasitse bana ba babedi fela ka 483 eo. So ga bona le bohlokwa hore re leye foundation e hantle ga qala ga etsa di program tse kaofela tse tswang mane grade 12 ga hla ga di qala kwana grade 8. So e se le culture sekolong sa thuto ke lesedi hore ha dikolo tse ding di tswa ka 2:30 jalo ka dikolo tse ding kaofela rona ke culture rona hore ho tloa ho grade 8 up to grade 11 but ba grade 12 bana le di program tsa bona tse special ba fuwa that an extra 1 hour bakeng sa hore re ba fe chance hore ba palle on their own independently because re ele lore bana ba bangata ba fitla ya ba le lo ba. So ntho pele re entseng yona eo ya re leye foundation ga nna ga move a jalo le bana ba rona nyana. So by the time ba fitlang grade 12 ba se ba batla ba ke tla re ba le ready gore ba ka batla senya ya grade 12. Mr. Sibanyoni ke Musiwe Hloho wa sekolo se phahameng haholo motseng wa Zamdela Sasolburg se bitswang Cedar Secondary School se ipabolang haholo ka tshebetso ya bana ho tloa grade 8 ho fihlela grade 12 nthong nka e buang hape gore sekolo sa rona he le ho ya ka tshebetso ena ya di external papers in grade 12 for the past 3 years we've been performing very well. Ka hopola selemo se ke fihlileng ka sona sekolong seo ka 2022 re la manager o thola 96.2% ka di bachelor percentages tsa 50.7 and ra tla ka di strategies tse ntjha because our target was always 100% and 70% bachelors and ka 2023 we managed to get that ra thola 100% and the bachelors tsa rona ya ba 67.1%. Then in 2024 last year ra fumana hape 100% ka bachelor percentage ya 85.4%. That is why ke tswa sekolong se re ipabolang haholo botsamaisi matitjhere le bana jwalo fela le ka tsa dipapadi hape. Taba tse monate tshehetso ke ya mofuta ofe e o e fuwang ke bona basebetsi mmoho le wena SGB mmoho le bona batswadi? Re ke qale ka botsamaisi pele. Botsamaisi ba rona bo etsa mosebetsi o kgabane in terms of ho manage curriculum. Di area tse ngata tse nka buang ka tsona tsa curriculum but ba etsa mosebetsi wa bona ka bokgabane hobane we make sure letsatsi le leng le le leng ngwana ha tlile sekolong o ya rutwa ngwana o ya assesswa and ngwana mo anang le di challenges o fuwa additional opportunities jwalo ka bo di extra classes and le the way re tla beng re di etsa ka teng
we make sure hore re attenda ngwana eo le haeba o na le ba bang hape, but we deal specifically le bana bao e leng hore they have those challenges. The challenges tsa rona ntate di around issue ya quality ya di results tsa rona. Much as re thabela hore we are gradually getting there in terms of, increasing the bachelor rate. But the bachelor rate is le tsona, when you unpack them, bana ba rona ba thotse the bachelor in what? We become worried. Because wa tseba ntate Matjho hore hona jwale re leka hore bana ba rona ha ba tloela sekolo ba ske ba sokola bakeng sa ho batla mesebetsi, ba ske ba sokola bakeng sa ho amohelwa the institutions of higher learning. Jwale ka mantswe a mang, di bachelor tsa bona di tlameile hore ebe di bachelor tsa high quality, so that ba tlo kgona ho compete le bana ba bang ha ba tswela ka ntle. Jwale haeba di bachelor tsa gona e se di bachelors tse leng hore mohlomong ke tsa bo maths and science, ha ke kgelle di subjects tse ding fatshe, empaneng ha o sheba moruo wa rona hona jwale o batla di careers tseo tse kareng bo engineering, bo bo wa bona tsena tse batlang your gateway subjects tsa bo maths and science. So re fumana hore bana ba rona yes ba di pasa, empaneng ha ba di pase ka level tse hodimo. Re le Freestata re ka re we are getting there, because one of the students ba ileng go ba thotse ba ileng di top performers tsa rona ke a tswang sekolong sa JC Mutumi se ka hara motse wa Kutlwanong Ordinary Schools, o thotse 99% go physical science. So that is a clear indication ya hore we do have the capacity and the capability to can produce more learners by using the maths and science. We do understand hore ha se bana kaofela ba fuweng hore ba ka etsa maths and science, empa ne re lakatsa re le lefapha hore re ka eketsa nomoro ya bana ba. Qeto re la ga nka re lefapha ke hore mohlomong ha re sotle mona head office le bo di district, empa etse bonnete ba hore ma teacher, the principal, the circuit managers, the departmental heads tse dikolong ha di safari etsa bonnete ba hore re protecta bana. Obane ha ona motho ke mo hirile mo kaofela gona re hiriwe ke ngwana, ha ngwana le siyo ha ona molemo re beteng ke ntwe phepetso ya rona e kgologolo eo. Ke ka ho bonang ha o finyane re tlo bana le partnership summit melong re gona go ngoka batho ka ntle ba tlo re thusa meralong ya o pasisa bana. Re na le stakeholders tse ngata, re robale o rena le MEC ka gola kgweding e fetileng se re ebile le di meeting le stakeholders se golo tse re ba tsele go di tsetela di mine bo mango kaofela ba tle ba tlo re thusa be o bane ka tšhelete re nang le yona ha ra lekana. Ke nngwe ya marumo re nang le ona re lwana ntwa ena ya bona ke mang number 1 partnership support and partnership leverage ke ona re thusang haholo. Mabedi motle wa tshebeletso re sedi ke ka mokgwa go fitlang pheletsong ya ena tlhakisetso ya rona ka teng, mme ke a tshepa o ikgoletsetse molemo go bohle ba itiba hore neng rena le bona. Ke rata ba leboha ka tsela e kgethehileng mmoho le basebetsi mmoho le nna ba entseng bonnete ba hore tsena tsohle o di fumana ka tsela e kgabane bona ba e sale pele ya pele Basotho ba batle modimo ke